Pozdravljeni! V tej lekciji se bomo naučili ljudsko pesem Pri farni cerkvici. Pa gremo. Začnemo igrati not. Z temi tremi prsti pomeni prstanec in pa sredinec sta skupaj. Kazalec je pa eno tipko višje, tako da ena tipka mora biti prosta. Drug prijem. Nato igramo ven in ta dva prsta iz tega prijema pomaknemo za eno nižje, da sta dve tipki vmes prosti. Ko igramo ven, spodnji sredinski in sredinski na srednjih basih. Not, isti basi. Gremo na spodnja dva. Hej ti, preden zapustiš ta video, se naroči na naš YouTube kanal.